Igaba lami ngihlandla kwaMahlangu ngidlalela iGolden Kings lesuka lapha entasezulwini. Ngabe namhla sikubona uphethe indondo yani ndondo useyiphethe. Ngiphethe indondo ye-best goalkeeper lana phinde ngiphethe indondo yema-Rhinos Hub. Ngabe vele yini le kwende wadlala waze wafika la khona ukhonyeliswa khona. Le ngento singadlala kanjena ngilokuthi badlali bami bebangibambisile lema defenders ami ngiwakhulumisa kahle ukuthi angiside kuloko lekukhona. Lokhona nami ukuthi ngente lokungiko ngikhona ukuthi ngithole la kule ngiphethe nyalo. Njenga-best goalkeeper ngubani goalkeeper lo ubukela kuye lo ukuthi kudlala lo loqhuqhutelako lofise kudlalisa kwakhe. Mina ngithanda goalkeeper weLiverpool Alisson Becker uyangikhaza kakhulu the way avimba ngayo nje. And lokumbukela kwami ngenta ngibe nemidlandla ukuthi ngiqhubeke nalemvo lengiyentako ngiqhubeke ngiyithanze ibhola ngivimbe ngiqhubekele phambili ngidlale ibhola. Ungathi nje kuhappy utility stores ukuthi bongela. Ngingathanda kubonga nje ukuthi sifikilelana basiphathe kahle behappy utility stores sadlala saba amarana zapho ngifisa ukuthi baqhubeke kuhle lemvo labayendawo kulaba mfana labangangasi tokhona ukuthi singagcinela etradini sesibhema sesinta imvo etingasito siqhubeke sidlala ibhola siyithanze ibhola sibamphla abasha. Ukutela abatali bakhona labanye nje bakhona emangweni ukuthi abathi ahambe bawuthenga itilo takhahappy utility. Ngiyanicela nje ukuthi emangweni nihambe niyothenga happy utility stores lokhona ukuthi le ngapha nichubeke isponsoration nakulomnyaka.